Kongo. Vipindi vya leleleni yabaidisa matamata wabantu bobo batekazaya watama wamanza Kongo. Mindele baizayo ka Kongo jatotela Mindele baizayo ka Kongo jatotela Manza Kongo ekatia katu Manza Kongo ekapola nyanene Manza Kongo ekapinga Yakaya kwa bibulo getresi Manza Kongo ekatia katu Manza Kongo ekapola nyanene Manza Kongo ekapinga Yakaya kwa bibulo getresi Amindele baizayo ka Kongo jatotela Amindele baizayo ka Kongo jatotela Manza Kongo ekatia katu Manza Kongo ekapola nyanene Manza Kongo ekapinga Yakaya kwa bibulo netesi Manza Kongo ekatia katu Manza Kongo ekapola nyanene Manza Kongo ekapinga Yakaya kwa bibulo netesi Ekosinani widi Manza yoyo Kemoyo tubilio Iwetiringia musikama Musona mageto bamokoma Tantu etungulula yo Ekosinani widi Manza yoyo Kemoyo tubilio Iwetiringia musikama Musona mageto bamokoma Tantu etungulula yo Kumbanza Kongo, tangu chocha kala ya mafuta kumbanza Kongo, tangu chocha kala wanifunza nini kumbanza Kongo, anjiwita katumulu la matete, anjiwita katumulu la matete, anda Kongo na tekaka, Kongo wakule kakole, anda Kongo ekinyonge jina. Manza Kongo ifendi watoto mujifete Kangu kyakakala wayaya vita Manza Kongo Kangu kyakakala wayaya mafuta Manza Kongo Kangu kyakakala wanifunza nini Manza Kongo Anjivita katumulu la majete Anjivita katumulu la majete Manza Kongo yake kakala Mungu wakule kakole Manza Kongo ekinyonge jina Manza Kongo ifendi watoto mujifete Manza Kongo
Thank you.